2001 Katutu abinetano ngabagambago balime bafuire okwo ku musiri oyo nyofoda kuno yaye mulimu abandi ngahia IMF's $120 million loan to Uganda. Bajire Masakati, what aren't they telling us? Nti IMF idumao the berengamo na ibimu kubibine bigaba yes chibina mete bitongo bigaba sente ebyali bitandise okulingira Uganda atyoide mamade mota ndagano ku itekeri abasiyazi mwata ku itekeri abasiyazi okuba kugira IMF World Bank nga batandise obutenda kuwa Uganda sente so buti bagonze mwaka yala yano bakulaga olowooza bali kugonda bya bulungi omwana mulenzi Putin yali yakawangula akalulu abafuukira akabaale mu ngaito yewe yakobe ati tienda kuulira nsonga dino abebisiyaga na edala abanaife abo mu West yawo muono inense eno muli ku mission ey'okugimalawo n'olw'ensonga eyo omuntu yena anagemebwa mu kisiyaga wano boyaja kutwalibwa nga butujju mwe naweerya emirimu era tujja kubisanga abatujju era yachuka yakobadde okuba ati mulimbye ino ensi eno nga bukoba mbu Yesu yali muzungu tabanga ku muzungu Yesu yali mwirugavu najira okubolanga bishop wa Anglican Church we Katbale yeda avayo aliko bati n'ebiwumbe ebiri mu cathedral enkuletwala Anglican Church munsi yona betagisa babikyuse bive mu bazungu bire mu Yesu omutuufu mwene omwirugavu but batandise okulingirira abantu nga batandise okwira mu kumagezi nzina kwako ekyokubonerako nti omuzungu buli aidano most of the Britons abagamba na Uganda paka lwano nga mukalimbo wambe nti aje yakoba ati iyo mulwanyi okusomesa omwana nti osale nkumu onamisa abantu abakulu onaba mungalo osenia that is informal education ebyo byokutyama mu kibina AAO that is formal era bakulaga nti formal education ya mugaso ino singa okusoma boka ikubali faring as informal so something informal over informalities ate mu African setting ne disinga kuba da mugaso mpegano abantu abasomye kuna basinze kotogera nsi eno ya Africa nti saawe eno twaja twagema ku sector ebesaawo ensi eya family institution eyo eya family nti tulikwenda ku ebisa kizungu mbwembera dona twenda kutambula kizungu mbo omwana takasobola kuwa abantu bakulu kitibwa muyena abantu mukulu so tulikweyakana nga basingo mothers bali kubitirira twetaga okutuka ku time tuire mu tufuna jebeta decolonization nakuwako ekyokubona kwano ndi mbusoga olukubanga abasoga to them abali ebisere balaga nti balwawo okwesalirawo ndine ekigambo nga mpumwire mu bitabe bigandike kiri mu nti mpumudde olukubanga the Baganda at that time bakolagana ino n'abangereza baboneka nga balina okuwamba eno omuntu yabaga kitayundo erega ife nga bakyeta kitayunjo era nga awulira mirembe kuba betayo kitayunjo ayi bageza bakyo sabukoli ezira kinumanga kwagana taxi na mungalo ngalikulinda so nga tituvuire mu mbeera y'abantu tole wakaduba wale abantu abalina entegere nikire abantu okubakakasa nti nembikiriza these are creations abantu kubanze nakobera mu bitabo byona oba osome kisabo kyaba kyine kya Confucius oba osomye niye ba Quran niye ba Bible gazira katonda yatondera ku idini so bana abasaada bakutyama ali azira idini karonda mwene abazira idini lwaki bakuta mu idini boleka mpega limwe mubama lyachi kutuzingira so bo bale banonyawo a tool to be managed era sebe kibasobola chobobo no yagana omusaada olwalero lwakuba abandi begemerera amaraka ngali kusaza ngali kukyalo katokeze kya bukatube ngali ali kusaza mu Luwarabu amina abasaada Abamerika abo bawakanya ino ebintu ebitava waiwe era bafuba ino okutondawo ebintu nga bivire waiwe bolingirira amadini agasinga gava mu Middle East mpegano wano mu Bulaya baida bataawo edini eriava mu lutalo olw'amaani baleba Anglican mpegano baba America babona nga kusheye y'ensonga eyo baziraku nokuleta aba Pentecost aba Latter-day Saints aba Presbyterian olingirira America buli kintu ekitatandikira waiwe
bakikola mu duplicate so naye embeera nti bwe tuba tuyize kwera ensonga n'esente ga IMF dheri kwa Uganda kakodyo kakusigala nga tufukamirira abazungu kubegayirira nti era abakulembeze baifu ab'omu Uganda engeri bo gye benda ino okusigala nti baboneka bulungi ino Mulwanyi bali kitegera mu western world the sente bajadde tu ayimuna omuntu ate abana Uganda mulina okwesabira ino bino ebitongole bigabo byambe mbikirize ebibage kuba abayi byabali gano mu Uganda bwe banalekera okufuna ku sente d'okuyiba niba iba kudaimwe d'omusolo kulekera muri kubaino